Shwa bangin sedang ya ke kubor, ni kerpat ipi ki nongpet, ban subscribe ya ke ni ke channel, ban klik ya notification bell, bapin yo kloy ki kubor na ke jela. Ki lai tali ki kenhun seng bhalang, ki berkentup ya ke Nyotrap Border Dispute Redressal Forum, ka Movement for Change bat ke Nyotrap Women Welfare and Development Organization, menta ke sengi ki lalit banyak kendu ya u Chief Executive Member jong ke Jaintia Hills Autonomous District Council, Umati Shiwat, halor ke jing tho lap la jong u CEM ke Karbi Anglong Autonomous District Council. Kat kum kate ka shithi bala IT hau CEM ka JHADC lapan pau bagi pat nong song snong jong ka ilaka labang nang pelut bat ka pangam raliang kidap da ka jing sosi ka bakrau bat ki pen pau ru ka jing persha jor halor ka jing kran ben jong u Chief Executive Member jong ka Karbi Anglong Autonomous District Council u Tuliram Ronghang ha ka arpo kendai terik unai wing arajar arpo ar menba ulalit jengo ya ka jingja ha ka snong mukro ha West Jaintia Hills District ha Meghalaya. Uteu Chairman ke HBDRF Umasi Sungang uong batang ki jing pensyai ha ki Twitter, WhatsApp ni Facebook jong utuliram ronghang lani ha social media kampat biang hendrei udai ban pan map mardor bat pensyai bahakan nu kanong rem bat jing shisha ba udon ban ong ba ki brio na ka snong mukro ki dei kita ki illegal settlers lemda kumta ka seng kan shim ya ka sinjam ka bating e persya u hakajuk kapor kini ki seng ki labu ke jing kerpar bat jing kentu kia u CEM bat ya ka council hi barok kawai bakan sngob ha ban shim kia halor ka ni ka kam bat pa khot sundon ya u tuliram ronghang ba un pensyai syaki pat ba halor ka ni ka jing kren ni jing tho jong u laha ka nu kapor ni ka jaka kum ka seng ka kloy ru ban ya sat ni ya tainya lan ya debate bat utei u CEM jong ka Karbi Anglong Autonomous District Council halor katei ka kam. Executive member yung ka Jaintia Hills Autonomous District Council ne de ele ka jing tho ha ka jing to wagani de ha ka ni ka jing tho man de kerpan ile ye ka Autonomous District Council wo chim khia ko ye ni te de yo ile ka kam de yu i ki media ha ki por de dep wa marsin yo e ka jing tip hey to wi kalam yung new CEM yung Karbi Anglong Autonomous Council tene kalian yung CEM da manda penuntin kelah u lene da pencheu le ka jing to wa ka jing kalam ka yung new CEM yung Karbi Anglong te ne le siao tenat wa de yo ile ka jing tip wa hakan ruterik yung nu brai daulai ule gi inspection chaita sport area kamut chamukro tekan ni man ko wi ko wa persnya tenat yi te nolor ini nagaliang yung ihi kam ka forum haga juko por le ngayen ini por kam pai nong chong chnong wa nagatai ka thai tai na po blok penrem juro ye gani gijing klam ka yung niu CEM yung Karbi Anglong wo ongu yi wa i to gi tegi illegal setelah tekan ni man kani gijing klam yo man ko gijing klam pakla la ni gijing klam be to hadu kat te ka wo ye go man transact ban chu hile ne ba siao thu ka ye kate constitutional right kamut wa iu waro le mani ginong India ole unong India hi ile ginong India hi we pere kate ka tribes kam ong ye kate ka kur ka jai kate ka jai mo wa i ki to ki Karbi wa i to ki Kasipenar te i kam ginong India ye yu chong usa in any parts of the country chikiwan ko wan ki thaw yung kari India wa to uklamu ki te illegal settler kamut do ye ki foreigners don hi se kiwa wan gi thaw pero chu ong ngam na Bangla na Bhutan gi gi thaw kam yi ti ye le ong re ye i wan man kam kinong India ki Indian citizen hi mem ho klam kam te ko pon ko arwan wa i hi kam gi pai nong chong chnong Kasipenar ki wa em hi ta po ela kala bang nang pelut wujud ti kam ka blok won wa to i to ki te gi original we are the original settler hai thaw nei bah em ki proof em ki evidence la da pa ileng ba yung ki historical facts we ito ki chom sa chwa hai tai more than 100 years than the Karbis la da pa according to the great historian of Assam Dr. S.K. Buyan on his statement he said that the Karbi come to the Karbi Anglong Mikir Hills now Karbi Anglong from Tibet and Burma and they settle in the bank of the Kalang River and beyond the Kupuli River.
the entire Kaziranga Park, National Park, was their inhabitants. And they were driven away to the parts of the Jainti Hills during the kings of Kashiri. And they live under the suzerainty of the Jaintia kingdom and Jaintia kings. Oh, hakatika jing koi mo tho kam te. Sakiat wa I to go chong sa chwa he tai man go gam ni. Nadu ki pertuj lum ki pertuj wa, ki pertuj snong ki pertuj thau. What ki snong karbi the khut the sin the kitin pena. Mo kam ki lum chong kamu lum duria, kamu lum chala air, kamu lum pamperthan, kamu lum lama, bugi lum go per do kitin pena sula. Kamu chenong kata chenong karbi, chenong karbi ke umpowiang, chenong karbi ke meni, chenong karbi ke stong lapar, chenong karbi ke takpar ke kermi, kamu koilum kamu tadi berok tijuk tiwa dekitin penar sudah. Kau ya chenong ke yongki dang khut de pertuj penar, ya chenong I kasih penar tan boy kelah. Hawa ya ki lum ya ki wa, ya ki chenong ya ki thau, de jer kamu dekhut de pertuj hiktir penar penjuwa I to ki teki treri chenong hitai. Kata kamu persekian. Sekawiwan, wat tim ketelik yongki dan cim keliang ini kasih benar. Bakim dak tim ki. Cubu kam kenuksa kau ye tip nimrukom. Gadi tim nimrukom ke jimu niamrukom. Wong baik ketika pronunciation dek ni te nimrukom. Mereka derive konek tim benar iku wong nimrukom. Pincong pinti yongki. Imut pencong pentia. Ketelawan konek tim benar. The wat kawi ke festival ko pau nam yongki. Kecomangkan yongki. Ketika kecomangkan le hiar kau nak tim penar hak juga por yok batin gile na ki penar cumang kamut wakut ki wasin di iwo kam di penar kamu ong ki ki boy kam tirukom tekan kamut chat kam teh ong cumang kan means mood chat penar kita dia waro kamut ki proof ki wa persakiat wa ito ki trechnong treri heta deh hak nebe haiti isnyau mie delele updiang wa gani ki kelame oyi woman I gitegi elekal setelah te hagijing ito bagatu na kadaw yung gatega illegal temban work transportation mo hagijing ito bagatu na pencheo ongi won re hagatu besni waro ide yulang waro da sekilang kat ki wem lang hatu besni da sekilang kitu ki deng ki wem hapok tu ke saktiman ko cha set tayar hatu besni yu man hi wato ki deng ku kit ki thai go jangai iba yu iwa duk ideng cerengan jiwa katu ke ideng cerengan lala tli gitu em kin rum chin nyam chi he kam kiti ideng kamu miu kop he kamu to wakit kena tu ni tana thau ni ta kitu yeu man jiwa kit ki ban na jan nai tu hi te ka wi ka da wa wan raya ki jing khajia na kamu ju klamor bor ong bai wa nagani ga notification kharle itu ta despasan pawi ile bun ki para do persenam iku snyo thu pakala ke wo kenno iku chnong pro Nengah orang kami ne, ketuk ketawa yang itu setang kamu 1 kilometer ni nyau spak meter na celong bukro. Ketuk kamu ke umpam umdi ketau rap ketau ki yongki. Cuma cukup cross itu, kini ke polis Assam ni, kini ki bor yang Karbi Anglong ki bor forest yang Karbi Anglong, dah orang baik kini, dah wan tu, dah wan tia, dah wan tu, dah wan luti kini po Assam. Ketika wi. Kini baik itu ginong cong mie ne cha ki pliwo mat iki jing ne te dau ki hap ye cha ki se hap protect ki se gamut ya la ke jongka ke rights ke yongki te wong mun ne gamut wa keni total liman go du na ga dawa em ke te jing ya ke te ga illegal timberwood transportation de mi keni ke jing kajian man go pakala du ke te na ka leng yung I haga ni ke jing tho de ong le yo CM yung ga Jainti Hills Autonomous Council wow pa yo mardor wanu hini hejuai ini he wani thau wo yo open chiwo ya I kam pi pa nyong chna gem heta he po block 1 ila kala bang phulum kam ju ya pa nyong chong nyong rijeng dia yung Meghalaya he uro wi ki ye ki teki illegal settler ki ye ki teki illegal settler wa haga wan kanong remo ong I illegal settler ke jing ti bo yo emu pan ma bulone emu pen chiwo ki ye ki teki illegal settler o ong gumut wa em ke jing siau thu pakala wa em ke jing siau thu bakla ne ba ite da pendam ye gitu iketin illegal settler da ong le wa I ginong song chnong I tribal wa em po North East India untuk ke illegal settler dan ne ba ite o hab wanu chagi thau ge wi wala da em kam o penche la da em kam o dibet I to go kloi nai vet ni chime rengkat wa ki par lok par joro man ki wa kloi dibet wa ki haga jing to ki ye gitu ko chong
chua kia gitu kia chua cekita kita tahu cekita